kdo je pa varoval to mejo in kako? To su varovali Italijani. Na kak način? Imali su na Ostrižu, tamo na meji, Kaj? i žicom ograđena vojska bila. Do 42. napadne to i onda su utekli u Metliku. Ja, ampak to je bil mejni prihod. To ide kroz Radovicu cesta, od Bezovice Radovica i onda je gore na Ostriž. Ja, tam so imeli mejni prihod. To su imali prehod, Ja. da. Ampak kako je bila pa varovana ostala meja, kjer ni bilo mejnega prehoda? Tu, po Ja, gozdovih, išle su talijanske patrole. dok se nisu partizani pojavili. Ampak niso postavili kakve ograje? Nikakve ograje nije Nikakve. bilo. Samo patrola vojna šla. Granicu su. Patrole. Koliko pa je bilo teh patrol? Koliko je bilo teh graničar? Je bilo to pogosto? Ali kak je Nije. Poslije, to je u kratkom roku nestalo. Dok su se partizani pojavili, patrola više nije bilo. Znači, 42. tu je bilo oslobođeni teritorij. Da. Ampak kako je izgledal recimo mejni prehod na Ostrižu? Kak je to izgledalo čisto fizično? Tamo ni jedne vojske nije bilo nego Italijani. Tamo je bio NDH, oni nisu imali niš. Oni nisu imeli nobene kontrole? Samo što su Italijanima tu meju Slovensku i Hrvatsku imali. A je bila tam bodeča žica, je bila kakva stavba? Je, Italijani su imali bodeću žicu. Samo na mejnem prehodu? Samo na mejnom prehodu. Aha. Jer onaj, recimo Kašt, tamo su služili vojsku NDH. Dočim mi ovdje, mi nismo imali obaveze nikakve. Kak je pa izgledala ta ograja? Čist fizično me zanima, kak je bilo to na ta prehod? Na prehodu je bilo več teh? Bila je kobila, ona dugačka, jarac, kako hoćete reći. I ona je bila sva žicom obođena. I stražar je bio tamo, stražarnica. I kad ko je išao, oni su to otvorili, ima si putni list, ako si ima, onda je otvoreno, ako si treba ići prijatelju u Kašti, to bila su otvorene granice. Pa si rabo kakšno prepustnico? A propustnice su bile. Kje si pa dobil to propustnico? Kod Italijana u Metliki. Aha. Pa je bilo to samo ena ta kobila, ali je bilo to več vrst? Kak je bilo to? To je samo jedna bila. Oni su bili ograjeni jedan dio, a okolo nije niš bilo. I malo su oni hodili van žica. Jer znali su oni da je ustanak. Evo tamo u Doli, u Dragama, 42. u proljeće ubi Italijan, jedan i partizan. I onda je zakopan je na groblju Italijan. I narod je svav cvijeće nosio i Italijanu, a partizanu nije niko. A skupo su bili zakopani u groblju. A po noći to cvijeće sve prenešeno na partizana. Jer seljaki su se bojali ako ne sprovedu čovjeka, Italijana, u groblje onako kako treba, bit će popaljeni, bit će uništeni. To je sve u strahu rađeno pod nekom psihičkom stvaru.